Assalamualaikum teman-teman. Wow, jumpa lagi teman-teman nih. Ada apa lagi di sini ya? Wow, ini ada Marsha ternyata teman-teman nih. Wow, kita lihat lagi. Wow, ini ternyata ada Upin dengan si Ipin. Wow, ada Pop-It. Wow, ada penjaga Squid Game. Ada Boba. Wow, ada Doraemon. Wow, apalagi ini? Wow, ini ada si Monkey. Ternyata teman-teman ini ya. Wow, ini ada ondel-ondel pocong, ada ondel-ondel. Oke teman-teman, kita amankan dulu yuk. Apa dulu ini? Wow, ini kita amankan si Monkey dulu teman-teman nih. Wah, seru teman-teman nih. Ternyata di sini ada si Monkey-nya. Oke teman-teman, kita taruh di mana nih ya teman-teman ya? Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini nih teman-teman nih. Mantap teman-teman nih. Ternyata di sini ada si Monkey. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi ini teman-teman nih? Wow, ini dia teman-teman nih, si ondel-ondelnya teman-teman. Oke teman-teman, kita amankan si ondel-ondel. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini nih si ondel-ondelnya. Keren teman-teman ya, ternyata ada ondel-ondel di sini. Mantap. Oke teman-teman, apalagi yang kita amankan nih teman-teman nih? Wow, ini dia si ondel-ondel pocong. Ternyata teman-teman, wah, ternyata di sini ada ondel-ondel pocongnya. Oke teman-teman, mari kita amankan dulu si ondel-ondel pocong. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, apalagi nih teman-teman nih kita amankan. Ini dia. Wow, ini si Doraemon ternyata teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan si Doraemon ini. Oke teman-teman, kita amankan dulu. Kita taruh di sini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi ini teman-teman nih? Wow, ini si Boba ternyata teman-teman nih. Mantap teman-teman. Ternyata di sini ada boneka Boba. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman, ini si boneka Bobanya. Wah, mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apalagi kita amankan ini? Wow, ini dia penjaga Squid Game. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini si penjaga Squid Game. Wah, oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata di sini ada penjaga Squid Game juga. Wow, mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada Pop-It-nya. Oke teman-teman, kita amankan dulu si Pop-It. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Mantap teman-teman, ternyata di sini ada Pop-It-nya juga ya. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi? Wow, ini dia si Upin dengan si Ipin. Oke teman-teman, kita amankan si Upin dengan si Ipinnya. Wah, mantap nih teman-teman nih. Ternyata di sini ada si Upin dengan si Ipin. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini. Sekarang kita amankan apalagi teman-teman nih? Wow, ini dia teman-teman nih. Wow, ini ada si Marsha. Oke teman-teman, kita amankan si Marshanya. Oke teman-teman, kita amankan si Marsha. Wow, mantap teman-teman nih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pencarian kita teman-teman. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.